Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta anton kan KAC Taxation Department atum Prabjin pen kurja akhai atum Karbi Anglong along langa oklapen broiler akulat biha ke klema trading licensing thanpon lapnang jipusi KAC pen ke hang pedupon kedam tang theri ni phai krepli anikang sam por phai troxia por malong dipu rong sopi dipu lang oga hi thialong inut KAC claim bangphu sukur singing hi aphan inut muslim akhai no pak pen tengkheng si ahiring tangrak arenga hu sonanglo bang so jok tong sikot pen Karbi lo charlia song la pen Karbi Anglong hamphanga song atum tong sikot pen chingrum si so dakachi song tengpondo la son si puthot theri ni phai krep ho ani setami song party thorom chipu pe pin si Karbi tangte Karbi pu matha pon si diphua hi thialong kachi song tengpondo halapu Karbi Anglong lo charlia song lapen kido on hamphanga song atum pen aki hangki sukur sing ing hia phan areng ke paso kurja phan deadlet trading license kang than chotnang ji lapukali di phuarong so pialong kedo lang ok lapen broiler akolat ki bi akur ja tama phan trading license tame KAC lapen taxation department atum ing than pon lapnang ji pusi pini KAC inglong pho diphu district committee atum pen pherang ke thengno lamthi chepeklang pon Karbi chole song pen media court man chupa por teng benan le pat chorolo ala pini na tuhan pi posi chupa nang kok malam thegala pola no 14 ani kang sam 5:30 por ni tum Karbi chole song pen mangpu sukur sing he phan inut mia naka tengkheng pi pot ni tum ningduk chepa kang la prangsi lasi lasonak thak Karbi Anglong long itum council bonon mande higher authority tum bonon alang tum halason avar sai pi ke choklem to dam business hin bonon avar sai pi bonmon de itum Karbi itum lanso si khojilang ke dam tang boka jalong tame itum taxation department marang sudam lo non he jong tame aprang ke dam tang songlong claim bang phu tame la so lang ong bazar long phu tang lo lasi ni tum ben Karbi lo chole song pen mangke si ningduk lo lasi ki wang jilang ani alang tum han action and e poden tum lanso se si kache song bang ing tang rak ben kache song bang padopon thuji lalo ni the men pachun ni pon kang tungge long chap tolo singing leng arong ning kan phokep ke chok sertalen kar chupo patmi there ni phai krep ho lakha crazy lang pheremesi constituency ke palo long chap tolo sing ingleng arong ning kan phokep ke chok sertalen kar cho jai mek long chap tolo sing ingleng LP school ke pathua klamalong si peman ponlo long chapeng leng arong asor an parta KSA bolong komaji aro atum pen chepater pi ponsi ningkan phokep ke chok sertalin kar cho ponji aphanti rikamamai seng ponsi patumi ki jut siarani pechun ponlo labang so mai kepedo ponalong aluhia mana pengpen MLA BDS Singingleng MLA Dor Sing Ronghang KAC EM Madhuram Lekhe KCS Tiripia Maipu Hum Sing Be KSC Tiripi Chunbang Biswajoti Tiron KAC Board Chairman Long Kibe Bakalia Municipal Board Chairman Hem Sing Teron Lang PRVDC Chairman Dor Sing Rong Piatum Pen Chenglo Ong Dung Kithe Kidingatum Chatong Dun Lasonsi long chapeng leng arong asoratum mate marat longri wildlife sanctuary ke parlo along kadukawe rong in koirahini arata tuma kisung ke boyalam alang li tuma thengno chithan dondo sonsi pining an ke ningkan phokep so selo alang li tum halabang sorong along kabochi puwai phetsatami kai keta ka phere sopensi donang pomlo athi forest reserve ke parlo along ripinak lapen kedam tanga por hotame batai hini an eviction notice pale dametlo lasimo ke wangchilang a por ho jong sila pusona notice nang pale thurok polote ko sonsi ka chiterek thek puma pusi alang litum ningduk chepeklang donlo lapuson akisung alam alang litum thek ponlong si MLA BDS Singinglek MLA Dor Sing Ronghang lapen KAC EM Madhuram Lek theatum alang litum aphan lamchak chipidikanglo son se alang litum survey paklem bomlo lapen chiklo joni jon thom a phitlote long le pata setami ron pon phit popusi lamchak chipidikang si long chap tulo singing leng arong ke pathua klamalang open stage towar lapen dolong setami pining pen paklem phit poputa lamchak pitika an parta surhini ratro aseng kana pharman pen ke do atoma phan anke ilitoma khai mate Karbia khai phat forest protection act aron pen claim ponsi kai kia teng dolong thipo puta lang pheremesi mate KACEM Madhuram Lekhe pen lamthi pachini dika
Son CD Pu LA pen Bidia Singing Leng Setami Alang Litum Arong Apartment LP School ME School Upon School Building Akimi Pakimpon Popota Lamcha Chipidigang. Trong si Sertalin Padon lo, taso meeting lo nang cetong dun, dosing lo hang ke hai, siam ke bang ni alam do, monta siam abang hala, Amit Shah ke bang ajo ni, Chief Minister hang jat, amad damang ko, nunggu ajo ke cetong, lam do epen pena ke, pokok jat celang, tasi alang li paman ni lidolo, dosing lo hang dolo, muduram lekhe ye magi hai dolo, MLA bang hini, lepen ke, NBC nu, epen board chairman. Akai tum padu. An parta KCS president akai kumsing be alang ditadu. Apa pini ladak kaduk lapor alang tum duk isung tu boyalam nang cetandu. Isia bangke lapulo potalong nang. Isia bang pulo towardu nang. Isia bang pulo parta disapen la jomnok pasadolong nang. Isia bangke aku LP school, ME school bang. LP school government law, ME school bang ta provincialized nang. Ta so dimandu lapen ke ako lahai pen badeda langgijun tuar alam dan. Sini lidum cecakang lo siam ke ai jompanang pusi asi longlia potota dak long ipo. Lapen ke dolong ta la dak long ipo. Ta dolong tangga te patra disapen la dak long cabing lenga long kecil lang ke damia tobar lata long Itu belum soal la lagi. kolong Dolong kan soal. dolong bang ke non tenda kori el la dolong tangda la visi tobar hala bang ribo non la hoju la so che klong bong hoju CS banai lu bolote epula che klong pen wokoda long de hoju tabjin pen ini amo sin pangceng long kola Tapi itulah kota bang ya. kota bang lagi non Ketua Joni api report lompo, la suapisi pota talompo, la bang ala mondolo tumda mondolo te, dan supisar kemsi nang thalo, asosar dia ala tumdo nang koi, ade epen arondo kok, la sobangela ke, forest ek ate ng bangkela tumpan, unsas bosor beli ke dulu pulte, la ke long pota long, ke dolong ap pota long, la sobang la bang election nelo. Lahano, epen school building ta community hall ta do, community hall ta bang local MNC EM osla ta section no, epen nilihin pendame hala ME school lo, LP school lo, renovation plus boundary pun rodak, amane mongon, peninga ni kana bong pipo pu cakang, lancol le, ado. Chintong constituency ke paro amsera hitia long thang nat bajar committee atoma phan ke pachini awe pin pen arphek ki biadim pin chongrat nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chintong constituency ke paro amsera long irui pen iphong ke cho hitia long arphek ke namatum bajar committee atoma phan thang nat pachini ne pin pen hitia hemalo arphek bihat la so jawrat pen abang kamathadun manghu set athe hitia lo lapuson arphek ke pabilong ke komatsi adai lo Mate Bajar Committee, Mai Phu Kong Chun Pang Atum Tong Kachingki Pahem Sudokok Mapota, Chirok Togara Tumpet, Chethan Renti. Amri Pen Hemari Bongrong Report, Karbi Anglong News.